Ti ayat ti title na. Wala naman. Ay ka, Nagpugtong samot tatay. Tay lang dayta. Apo ka tagi exam ti CPA lalaingin nyo ka di Apo. Hello ading, request ko man tay mabali nyo kantaan di Tartari Gagayak. Nako. For the Balbin family clan. Balbin class, especially kini ading ko Junior. Ni manong ko nga Doming, Balbin nga madama nga agluto ti parimpas feast. Happy eating tonight. Thank you a bunch ko nana. And of course, nalipatan ta nga pinasalamatan nagiti Balbin clan na po ngayon may kalman. Nag-effort na from Aurora nga Madya nakita. Ate nga ubing nga talaga manarimaan ti wam idi sang mo di umasidigda. Ay kasjay. Isuda ani bayaw Joseph nakita mo? Wala. Ay magayam ka. Umasitog kanyak. Umasitog dati kalman. Baya, thank you Garot. Apo kada kayo amin. Oh, iso nga dapat kantahan dati Tartari Gagayak nga request da. Okay, pahabol. Pakibatiman ko yan eh. Dallas Princess Castillo, birthday na Tata. Ay. Dilang mot. DJ pa-request nga ng kantang Gold Digger. Sabi ng papa ko nga mga tata to isangog. Di nagpayaban nga mangan. Ha. Wait daw po ng papa ko DJ Smith, Simple Girl, ti San Francisco. And pakibati nga po yung BF ko na si Mark Anthony. Kahit malayo siya, mahal na mahal ko siya. Thanks DJ. Okay. Wala ka naman na mahal ka niyan. Makiramdam ka iha, long distance yan. Ay kuya Greg ko man kita gainom dito yung bandami. Iso Ana, apay ka katawa ka. Iso damak Joko Daniel Saririt. Kugit. It's me Molotis Santo Niño. Akit katawak ta. Kita man aja man ti Facebook muging mo naglawa. Oh, pasensya na po ayan. Diyos ko, apo matibing ang pupuon. Kablawak man manong tinimbagngal daw dananang kintatang ko. Nga madamag mama. Apo. Pero kas kumanjay kanta nga dita din na from Turod Reina Mercedes Isa Dea Pascual Evita Ramos Lodric Pati grounded mo Kito na yung baga nga aldaw yu karo ba kablawa kaming kakabagyak Aban clan, Tutaan clan, Ken Ramos clan from Nueva Vizcaya, Isabela Quirino. Request ko man aja kanta nga dita din nam ko na iso nag-text sa mala dita dahito eh. Jika mo number din nag-text. Ngarod, aja nag-request iti Tartari Gagayak manang Darlene para iti Balbin clan ita Esperanza East Aurora. Paparay ka taka. Nagandang nga irok no'y manang tayat mo. Diyak kaya't amapilit, to'y pusok amang sumbakyan ka. Masabula paneklekan, asikat ay napuno. Tapno di maikalang to'y ayat token ka. Ket lupot no manang dayta, ayat ngay datdatun mo, urayem amaring, daytoy riknag, barbareng nuwatanto, metlang mauray mo, salwadam tutoy ayat, tatapno di marsaat. Tartaray Gagayak, tanapuno nga ayat, tapno nawan dua-dua, itirag-rasak, buklen katinaslat, nga harapaap, tapno na yan, taak na nayo nawarumatap. Nagatul. Nagatul jay. Basta. Nugamdan nga irok mo'y manang taayat mo. Diyak kaya't amapilit, to'y busok amang sumbakyan ka. Masabulat paneknekang, asikat ay napuno. Tapno di maikalang to'y ayat kukin ka. Ket lupon no warang dayta, ayat ngay datdatun mo, urayem amaing,
ituirik na barbareng nuwatan tu metlang mauray mo salwagan tutoy ayat tatapno di marsaat tangtari gagaya tanapuno nga ayat tapno nawan dua itirag rasak buklen katiraslan nga harap-harap tapno na yan ayat taag na nayo nawan umasa tartari gagaya tanaputno nga ayat tapno nawan dua itirag rasak buklen katinaslan nga harap-harap tapno na yan ayat taag na nayo nawan umartap tartari gagaya tanaputno nga ayat tapno nawan dua itirag raksak buklen katinaslan nga harap-harap tapno na yan ayat taag na nayo nawan umartap tartari gagaya tanaputno nga ayat tapno nawan dua itirag raksak buklen katinaslan nga harap-harap tapno na yan ayat taag na nayo nawan umatap tapno na yan ayat taag na nayo nawan umatap Ano tambay sa nga bigat na sinirip taka ko na Itaka. Aya. Puro kigtuta ka ko na tagnan. Ating Lina Ballesteros, kung nandito ay manong request kumanta Ilocano version yun, No Arms Can Ever Hold You. Unfortunately, hambing naalapay tayo lyrics na ading. Ay naku, ito no next time. Kantaim ito dahi tawan. Adi daan nga laptop dito ta nabayag ko nga na i-translate. Nga Ruth, bumasa ka manan kadagiti pangablawit. Hi po, ang gagaling po ninyo kumanta. Salamat. Sino ka nung dagiti Ako po Sino ka nung dagiti nga nalalaing? Hindi ka mo ako po ito si Rosalie. Kuna namot. Rosalie. Good. Naimpangal daw yung pare Jun kan pare JM kabla ako man dagito agkarkaryada. Ramadamatay, panganda nga idadaulo ni Bayaw Ronron Valencia. Pampaimas kano mga tay so na tayo nga pinalkang ato ma'am. Iyan may komparem nga iyan kumpare nga iyan dayta dagiti leader tata iti hold upper. Joke lang pare iyan. Riding in tandem ka naman. Oo, madi. Medyo delikado yung riding in tandem. Madi na nga kaya dayta. Nagiti lang agtiltilo lang isunat ti kwata. Nagiti man nibrong ita palingki. So nga agalwad kayo abo. Ada ilim-limeng na dita nga nasaya at nga ramit at isurat dita tatang amang tiliw kadagiti kamu insekto. Kaskoma. Ay, kita Ipes. Kita ipes, lamok, kita titiliwan na po. Dawi. Hello. Magigreet nga po mga friend ko dito sa Purok 7 Bayog. Plaridel. Kote kan to mga kote niya nga tatitin na panugan. Del Maggio. Tin, Jade Rio. Joe, Harry, Jonard, thanks Chris Sarmiento. Pa-request nga po yung kantang Ulila para kitikiti agdama nga agladladingit ti pamilya Tulyaw. Ano ti pa nag-pronounce iti barok? Ejay. Tani, Gio. Baka no nagkamali mo. Bungarod. Hanga Giyo ata. Giwa. Giwo. Baka Giko or whatever. Dita puro 4 Tagaran, Kawayan City, condolence ti pamilya Kedeng. Dita Putol, Apayaw. Rest in peace Uncle Pepe kunana. Kita matapi tumawag ni Kamelvin sa Dejay. Ano to tawagan na. Binabati ko ang mahal ko na si Benji dyan sa Calao East, Santiago. Pagkasabi, mahal na mahal ko siya. Mahal na kakano, Benji. Benji, hanggang mamate. Lulukot na kalaang. Tukma, mapinal kang kuma, manong, kunana ni
Ading Micaela, ayan, thank you Manong, na-miss ko Yati Emily niya daw pa ini nakakuha. Emily niya daw, na imbangal daw yung Manong kan ading ko John Mark. From Greetings Hong Kong. from Hong Kong, kung naapot ay agpaspas siya nga kabsat ta dayta. Ate nakatagtaga inap kin basta instructor ta kanya mon. Okay, agree kami man karuba. Request may kanta. Cut. Kun naman. Ay, Request nyo toy. Happy listeners. Dagitoy, agbilbilag ti Eric ditoy. happy listeners ko Huwag ka na. na ibasa ang gawin Happy listening ditoy. Happy listening kadagitoy agbilbilag ti Eric. Ditoy Road, Purok 6, Victoria, San Mateo, Isabela, Suda Gilbert, Feliz. Rick Mark, June, Raymond, Ken, Balong. Balaweng. Kablawak man ni Romar ngagdigdigos. Ikanyo sabon na wag to laki di sabon na taonog dayta digos. Kuya Jun, pahikan tayo mantikula sisi iba nag version text po from JR Irrevere of Kanagan ang adanan. Apo hami amot iba nag version na amumi lang daya Cebuano Boholano kon ito. Oh. Okay, kablawa man ti anak ko tinaimbangal daw ni Chelsea Maranan. Chelsea. Sige. Chelsea ko naman. Maranan, nagyapo kini Lorenza Vera Cruz nga inana. Siyempre, anak mo tayo talang ang mga amana ka. Okay. Kuya Jun, naimbag nga daw yung mabalin ka ding ag-request si kawitan ni Tatang Kuma. Numabalin siya gayam ni Rowie Jedel Gorospe. Kung nana, we're sorry for that. Peace. Kat Sony at taga-jadi, tumatawag man ni 2806. Patayik man ni Mamak ngaglablaba. Kasta ate ag-text. Ata lang ti ibagam. Api kiling nga Naimpagngal daw yung manong, kastamat, kablawak man ni Tatang ko nga iso, nga maturog. Isol, tinagan na. Ay nga isol, nga maturog. Habang nagdengdengag, mabalain. Mabalain, dahil among dagita ka nalala. High-tech dagita. Babaen ti tagtaga-inap ti pa nagdengag na dagita. Nga maturog. Apo, agaw eksena mo ating Habang tawag na nagdengdeg ti tawa. programa yung hahakin ni ating ko nga Jane nga tumanex, Jerwar, agyaman ak manong Elizabeth Atoy, Tinabuan, Santiago City. Ayan, good afternoon king ka ating Elizabeth. Sapay ko mata, maturog ka mo tan. Danggayan dahil kakapsa mo. Good PM sir, kantahin niya man tayo sipot-sipot para kini Papa Makmak. Iti Diego silang difun kinino. Thank you very much. Kunana. Man. Okay, 2 more greetings balong bago ta kumanta. Manong greet ko man jay amin nga taga Sinili. Ayan. Manong pakiplay mo man jay naglambes ti anak. It's me Pogi ng Barangay Sinili. Hello kuya. Maragragsakan kami nga magdangdangag ta programa yo para kasumantay kang tangain ka. Kuna namot. Kaman, kunana natin Ay, siguro. thank you kuya. It's me, Clyden, Tirang Ay, San Agustin, Isabela. Nabiro ka mon? Matipay. Kablawak man datatay, ken nanay ko. Ken ni Goryo Mejia, request ko man na po jay sipot-sipot. Agsipot-sipot ka. Boss, kablawak man ni Hanik, ani Janet Rigor, dito Rizal Zipun Kirino, from Joe R. Di mo di title na di ulilan. Uli lang Ipoon. Ay, ipuon. Kanya laki di mo tanabo. Ipuon mo ganda niya. Ngaroon, kada-kiti nag-request ito nga sonata. We have 85 viewers to Facebook. Hello, kanya yung amin. Ipuon ko nga irugi, anak yag niya kakaasi, anak nakambay sa apobre, may palpala isa baling nga ili. Iti ubing at amaladaga, binilbilin at day dinanang, ay anak ko wag singsingkat ka, tain na kun sa bali adaga. Bumangunak itibig bigat, agin nagaw sikmet ken lawag, iwaras kun dagito'y matak, awan kanda ng ama bibuyag. Nuwin kam
matipon-tipon nagkakapsat maumumong kas kamla na laylay asabong taawan letentay waking puo nuin kam sa J-Eskwela agsasalukam nga agkakaka kas kamla nas pag-asa nga taawan letentay waking bunga adu kami nga agkakapsat siya kung nanang day di nabigat siya kung nanang day di nagsaad bilang ina nga mga alawag matipon-tipon nagkakapsat maumumong kas kamla laylay asabong taawan mitentay makimpu nuin kam sa J-Eskwela agsasalukam nga agkakaka kas kamla nas pag-asa nga taawan mitentay makimbunga atu kami nga agkakapsat siya kung nanang day di nabigat siya kung nanang day di nagsaad bilang ina nga mga alwan Jakpay naramanan tay kung kunadaan ananam pili day ditatang ay anak kuin kakadramanan gayam tay nananam tay tukmam apinalkan ay nakitak tao ay nakitak tao ay nakitak tao nigdi balayo Intaman agi yuliti kayo ay anyan nga or losti onegyo nagdakel tatol Bektala ka sa'yo Nabayag ako trilubungin Jakpay naramanan Tay kung kunadaan ananam Bilin day ditatang Ay anak kuin kakadramanan Gayam tay nananam Tay tukmam apinalkang Aprosak mantaso Alalta, sige lata. Aprosak mantaso Nawaya ka. Aprosak mantaso Puti ponganyo Napo daw talok Naluto. Napo daw talok Naluto. Napo daw talok Lupot akinopin mo Madina Almidor. Nagadongabol Nagadongabol Sa tapat diling mo Anak nakatio Anak nakatio Pisyal di baryo Oray nakman la na murmurayan Hehehe Oray na Karentin Rodriguez Nabayag akong tilubungin Jakpay naramanan Tay kun kunadaan
Bilin kay di katang ay anak kuin kakadramanan. Gayam tay nananam tay tukmam apinal kang. Gayam tay nananam tay tukmam apinal kang. Tua malipatan, puso ti kinayawam, oray no karuman, sa dinuman adumanunam. Aduna babalasang, ti inak na sarakan, ngem awan pa'y ti nakita, akas ken ka ti kinapintas. Semuti nakaay-ay, aday kanday takalid mo, aglalo nu'y paludit mo, tama-tama kasbituin ko, tilaeng ilaw dawat ko, baring nuwag sarak tanto, uray laeng no dakulap mo, tiindak maalamano. Apo at timawag kanyak, pick up ka na di balikbayan box di munisipyo niya mo ilipas na lang dito to eh. Okay. Tungkal parag may maysak, ada ka na sirsir matak, rugyat metendega lapaap, akas tayada ka tuidenak, di ka kumana palubusan, sakmet na tatay panawam, urayag tumanan asulyam, irag sa kuwa na tunday. Semua nakaay-ayo, ada ganday takalid mo, aglalo nu'y paludit mo, tama-tama kasbitwen ko, tilaeng ilaw dawat ko, baring nuwag sarak tanto, uray laeng no dakulap mo, tiinak maalamano. Ada ka na sisir matak, rugyat metendega rapaap, akas tayada ka tuidenak, di ka kumana palubusan, sakmet na tatay panawam, urayag tumanen asuliam, irag sa kuwa na tunday. Ano ni kuya? Ano ti baga ni kuya Julito? Pakabalaw man kadagiti amin nga agkanagan ita. Ay agka naganan ita ang aldaw di Diyos una itagina kada kayo amin. Watching from Alcobar, KSA, Loida, Bidad, Arizala. O kantan na eh. Tunggal na panag may maysak, ada ka na sirsir matak, rugyat metendega rapaap, akas tayada ka tuidenak, di ka kumana palubusan, sakmet na tatay panawam, urayag tumanen asubliam, irag sa kuwa na tunday.
aja balik bayan baksa uray. Di kantua malipatan, pusok di kinayawang, oray no kaanuman, sa dinon manadumanunan. Atong napapalasang, tiin masarakan, oray awan pa'y tinakita, Ala. Akasken ka di kinapintas. Pudno nga Awan pa'y nakita, akasken ta di kinapintas. Kung kuna lang nga po, katay tangaro din iti second part iti show me, katag subli apo ti 4 decade dubaw, kalpasan ti sumbagmamanunga ka nito. Naimbag adamag, kadag iti adaan motorsiklo, Kadagiti na hilig, amang pataraki motor na. kandag iti adda ti prensat motor na. At ito yan ti Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise nga pakalaan din nalaka presyo ti piyas-piyasa na siri ba mekaniko kan di kalidad na serbisyo. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise, ket bagay kinimat matunan da Mr. and Mrs. Bong and Jocelyn Lactao. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Dahil ito ikat masarakan sa Depurok 2, sulit ti Bonifacio and Fernandez Street, Bugalion proper, Ramon Isabela, Asideg ti Manos Hospital. Iti Chief Mechanic dagat ni Mr. Marlo Pabiling. Nagsaya at adabag para ba motor mo lulaw rogi ako na igumatang ti pyesa taga Simbula. Apay mabalain mabali. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise.